Jakarta. Cek 1 2 Di Cibubur. 1 Oh, 1 2 biasa di Son cek 1. apartemennya Moi. Yang di samping. Iya, tapi kita soal lasang siman kita gemairi ta padang tore motoran ta soal lasang ta pada nisung-nisungan ta maderek kita dalu alang rampomo Bapak Pastor nah di Palangan sang lairan siumpuk nate kasih tamonta siumpuk nate tungkanan ta soal lasang pa dolo jam itu kemana sorong nako pito yaluk mohon maaf lah ko kamu mintu Pak Ranonan lain dina tondok kiring lah jangan nalai Leon takwa yaitu petamba na soyanan sira sama titik sang pulau tu kau koral lah si mana-mana itu panitia apa koral itu oh nah kipas bapak nanti lah sampai Pangkaren kami bapak nanti lah sekitar jam 7 makamkan si Pak Kada Bapak Pastor dan paroki titik sang Polones itu berkatan peti di Pak Kada sedek ko nenek Al-Kadaran itu Pak Arman wah lebih kami ke berkatan peti gitu sama si Pak Kada waktu itu dikondisikan sangat asana sedek beralaminya jadi di situ kamu oleh Pak pada sore motor pasaran asal. Halo. Halo. Yo. Yo, halo. Iya, mau berkatan dulu teh. Do tak apa nama kamu untuk berapa? Halo. Ya. Mana yang lama pemberkatan tuh? Pemberkatan dulu. Iya. Halo. Oke, masuk. Dia bisa ngelat, yes. Bisa ngelak, yes. Masih sini lah ya bos. Iya, bisa saya lihat. Oke. Tidak, semakin mantap. Ya. Iya. Kalau ini kayak berlenting. Oke, Om Daud. Ya. Oke, Bang, mantap. Ayo, nah. Oke.
Bisa masih di dua kasiran narapasan kali kasiran cepat ke kiri. Maka mau kabarin di kalau ya teman ko makakan ko nang balik sa akin tinasangin anak ada ko ako yun sa adik ko ato makakasi ko ba ni kabo ano ko tang kalanan dari sudah rin kaya ito pa na kalau ada kita ba kita di sudah rin dito sa atin ko nang balik din kalau ada ito pa sa atin ada kan nalilibot ko ng pagkakat. Walaupun dia disangka nih, kok sangkaan bukan sana. Iya. Halo, anak-anak cantik, anak pintar, 1+1. Berapa itu 1+1? Pak kok 1+1? Wih, pintar dia deh. 1+2. 1+2. Wih, jago boleh. Pintar sekali. Nanti dikasih hadiah om nanti itu kalau Pintar sekali ya. pintar dia. Di mana sudah sekolah kah? Itu pas untuk kita lang na pa to. Mana tuh? Jangan lupakan na ito pa nano. Ya tiro ya. Dapat tapi tuku bangalan. Ya, pato. Ata kita. Banda apa tuh? Di sini. Ya ta. Iya, oh. Ito. Ya to. Dan narurala. Dan narurala. Madog sa ngalan pinugi. Kita ni. Tapi lagu tingayo mana ina angga torampo mendiolin ile tita rampak kamar usenan siman lagu tingayo mana kita angga to no ko ilante luba aba kamar usenan tematal ngaloto temo tekula ta pemarasan Gua lata pasak kete inan ladinium patoroi te tomatuan tamas soladuai tuku sahabu madatu sangana yamotu dorkas rambung baatu malute di sahabu nenek Erni sia Anastasia bangun baatu nenek Yeyen Yamato lante menemanta sangat tempo dol mai itu laku pa pesanan laku kita masolana sang kumua yaitu ya tel matang kalau temo kumua la di pasak itu inan tumangka di pasedian ni so pasola duai yaitu parena karisti tadi pana ataa ya makareni dau kurang lebih tete anan situru kasih pacuanta solanasang labi laga keluarga ia mato ta torora ama mas solanasang ta pamadatu ite kami nomban sangat tempo tula tapogau tapalaku kamen dioranana puang matua ilante inan kamadu senang aluloto temo langsangan na ambe na anak na pena masallo den nau pa na buang matu ambe to makuasa oto na kaparanduan lau sorohan ki pa apakata na sundun lako kita mas soranasang to temo sia tontong selakona adik sia ia tahu pak adik si rua-rua
Pak Adi Kandika kami, Pak Adi Tai Susina, Kombai Susimoto, Batingna Indemai keluarga, Tuna Rompoi, Mamaram Mata. Apa tontongnya mak pasar keilangan puang matua, pelangan to kumombong tamas solanasang, kumanang takanasai, kumua, inang iya buang iya, tu mak kadamisa. Belana kita te to talang turan-turanan lagi ipuang aw abela ranna ia ke akademi ia ke neong li ini inang ta talaman kailing inang ta tama bisa lame kanoka belana ia akademi sama apa utang salah-salah ya meto loto temo tanggal loto temo si rampung ki masolanasang lau pas sakite inan mangka mau dipasyaran ni tomaton tamas sola duai ana mangka to ladi gente moya to makula lan inan na tapas sadia lapo tu rencana keluarga deno pak nasi turu rencana pasangan ta keluarga lada di si turu rencana pak tu pasangan ta tu mangka ta anak-anak penanta sebagai keluarga atas sifat siende upataru ite kami nomban tak aku itu salah budan tadi oleh napo matua sia kantar si pagari misa sola misa opuang sumpu mase kupenasan itu mintu naka salampu jalan nasi patu nanya pakan itu gau kada ceku ondong poleti jalan namangka na untunai komi tusuku mawase lago kaleku ku kaji itu mintu naka salampu ngatur ganti sola pak tuduami laut temelau gauku siata bulan tengkai itu perintami opuang kamasena beto kasaran deno pa anak buang matua barat suku makua sewi koboro tung kamaseki umpagari kasalantas yang nata kita makan tuang tontong sarakona uang kamasekani karistu kamasekani uang kamasekani tamas samaya uang matua ambil matotongan panasa kamu matua tokna siapa tunna katona mintu toro-torino lama tuanna, lama murana, lama tangana, inang maapalula penasang kamu. Kipatoman kumaya tu anak kaborong Yesus Karistu yang melau pasalama akatuang ki udah tu ikamatianna, siya kamalimbangana. Ia mato pamatutu, pamatoto mabuku makan ni. Lan kapatonganan ki, solaran nungki, kumaya tu matuang ki mas solo doi. Tumang kamo mikabi ampang lan mayalana parapuan mana salamet lami pamalimbaon siami baagi katuan marenteng lan marwami malena Yesus Karistu bangkis siya pangalaran kasalamaranki putro siya makarenta sola kamu napi nama sallo to temo siya tontong saya lakona tapi rangi itu karena puang matua ngarondong kami puang matua soal nasang ia monte tu karena bakaparan nuan ludio mai Yesus Karistu na tonoran ni Markus aku dia lako pun ia tonna lenduk mo tuan lo katoruan unnalini pepangki itu Maria Magdalena sia Maria indo na Yakub na Salome kumua nala umbangki ia tonna tibaan masiang tonna lo bunga analan minggu ya to saya mi tidak tahu lah koto oliang tonna del legemu allo na kuami si pak kada-kada minda mo laun lentenang ki itu batu dio mai to ba abaliang ya tonna bangunan matanna na kita mitu batu mangka mo dilenteni bila na ya tu batu ya to lendu kapuanna malemi tinde tahu tamaliang nakita mitu tomangurami sa unno kok diorampe kananna mak sambu mabusa dirambam mitinde baine nakua mitinde tomangura lako da mitiramban
Unda ka ko mi Yesu to Nazaret tumangka dia ata malimbang mo iya tae mo iya na indete tiro mi tunanin na tau umpatorroy susi mo to kadang nabuang matua apu dia Indo ambe sang suluran masalah nasang susi puang Yesu temo do pela abakta di pasadianinan di patorro maya-maya yaitu kamoto pasangan ta kita ulundui pangampa ata pak tanga atas ya kapa kabiasan ta indi may tondo kota kumua inang di pasadensian ya inang di maya-maya muira kana patang rabu kumora apa tatandai kumua lan kapatonganan ta tontong bangki iya bisa lan kapatonganan lan pangandoan anta si sonda si pasambayangan si solo iya keto romadatu ni daw masuanggana lana pangandoan ki laratu laki pasambayangan domai engko na di batara la ko buang to kaubananta na buang to kaubananta laung pipiki kana marendeng la adi la ko te anak ampo na pembokoy de kemakuan tamas soa duai yamato si tete na to may mo kami ta pasake te inan mangka di pasadia ang nama adin tubo karena masalah dua lebih di batoro maya-maya lang inan anak tem motor na tuona tentu kamoto lang kadita bayana kami bukarang nama masalah dua katonton ki iya si tulak si pasambayana ya moto ta pasake te wai sia anak dakok to ta pataruin pasake te inang mangka di pasadian Marilah kita berdoa, Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau menghendaki agar jiwa kami dibersihkan dari nugerah hidup ilahi berkat curahan air, sumber kehidupan dan sarana penyucian. Kami mohon berkatilah air ini yang kami gunakan untuk meneguhkan penghayatan iman kami. Segarkanlah sumber kurniamu dalam diri kami, supaya kami dapat menghadap Engkau dengan hati yang suci murni dan layak memperoleh keselamatan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Allah yang Maha Kuasa, Engkau menyuruh Nabi Elisa mencampurkan garam ke dalam air supaya itu memancarkan kesehatan dan kesuburan. Dengan rendah hati kami mohon tunjukkanlah kasih-Mu dan berkatilah garam ini, supaya barang siapa diperciki dengan air yang dicampuri garam ini dihubungkan dari serangan setan dan diteguhkan oleh kedalam Roh Kudus demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Ta masambayang buang madua toba dulungan ki palaku ami pasake teinan mangka ki pasadia lamen dadi inan umpatoroi
te tomatuang kimas sola duai den no pa anainan niya te maadin mendadi inan kalemi tumangka duka ulen dui kematian lanterino anna malimbangun yamoto denno pa angki mangka dako ke dako anna milik duka bangunan duka kalenate tomatuang kisola duai bila namangka mo di pasiumpu tete pa dioran masalo dasang anak buang Yesu la malimbangun duka situru kapatonganan tu na pentoy saya lako kaatun na anik angin di pudukuna ana tontong kami solanasang lama toto mabuku umpataru katuangki lama toto mabuku duka alam kapatongananki ana maadin toro manaman te tomatuangki masungodoy lantainan la abituinan mang kami pasadangkin kami toro toma patongan lako kalemi sangan na ambe na anak na penamasallo amin. Indo ambek siasang siluran masalah nasang kapasimpu itu kama dusenanta kaparnuanta samintu na rencanata terutama keluarga dakok ke ladi lampi itu atuna tapasabayangan ita pasimpu ini mintu dato lan pasabayangan tumangka na adaraki ibuang Yesu ambek ki dosuruga lari pamasalo lalai nasa itu pareng kami lalai itu pak pareng milan terino sisi dosuruga bekan itu lagi betona kalau sepagare itu kasalangki susi kami pagari itu kasalang lako kaleki siada mi patamakan pasoban sangat dinarapanan kan diomai kakadakian amin. Tak masambayang buang matua kemakuasa sumpu mamase liu kaborok pata apa ini mata sia sorongan ni kama masyam mi temintu keluarga narampoi kama suksan sia kama duksenan pamatoto itu kapatonganan nasola nasang dan nataru unteme luroko itu susan napa adi kematian dan no pa anamintu i sola nasang pada laun tarima pa atunduamni anama adin laturu unnala sangka ana indo ki Santa Maria ia mutu bendan matoto dion garonto na kawi piata uang Yesu mendari pa bunga aturu unnala katuan lan kama parisan na puang Yesu o puang tontong kami pakatana sola nasang pamatoto itu kepatonganan na biar na puang ki puang Yesu tua siya maparenta sola kamu na penama salo totemo siya tontong sa lakona tapalaku pasake na puang matua narondong kami puang matua mas sola nasang dan mau pa an napasake na puang matua lempang lako kita mas sola nasang ambe na anak na penama salo
Indo ambek siasang siluran mas solanasang ramporan dan nama tu kami nombang tamak nolon tetema ulin dui pasake teinan mangka di pasadia kure semangat langan buang matua. Yo, susimata tu tengkana keberkatan PT kikukur semangat lako Bapak Pastor Ruben dari Paroki Sangala Sola Bapak pengantar Doma Istasium tu pateng kete Pak Kamayan na tarang nak kuni pasak kena buang si terukna na pukada mo Bapak Pastor ini aku tolen lesangi kubua nanti sore jam 6 perayaan Ekaristi dilangsungkan di penataran duka di tempat ini. Kutolepa ibadah dako karen teteanan batu pukul 18.00. Yang betutuku parampol ako kita solanasang dan naupak ta pada basake dan naupak na luming kamarampak te rencana siumpu na te kamay te Toronto di Potomatonna almarhumah Dorce Rambung sola almarhumah Anastasia Bangun. Oke, demikianlah keberkatan peti jenazah. Oke, setelah ini akan dilaksanakan rapat panitia acara pemakaman nenek Dorcas dan Anastasia. Oke, mana gitu Dorcas kayak Dorce kena buat nama apa deh? Dorcas, Dorce. Itu sana mau di Pokada. Jadi sama-sama Pak Titi. Iya, oke. Ya, itu mentari cuma ada Barang mentari apa tuh? mentari bilang terong. Tedong. Oke. Mentari terong. Deh, mentari terong. Kamu mentari tas apa? Mentari binatang. Binatang ada. Ada terus iki ada. Terong. Oke, dulu bila tutuk. Ayo. Jiro rituan ini go. Paraling na to. Nah. Iya. Oh, Sangala TV. Soalnya Torja Unik tuh YouTube Sabara. Oke guys. Jadi nanti kalau rapat keluarga nanti kita privasi ya. Tidak publik. Dorcas Dorce. Ya, Dorce ya. Dorce ya? Dorce ya. Oh, dari Dorce mo ito layoki lang te. Dorce ya. Saya pastikan di supaya indah. Ako na titempo nyo pag umay nang ada mento sura-sura na di suami kaya na Dorce ako paroko. Ito na tayo na sarani Rambung Mario. Oh, yo rambong mati. Nah, Dorce mo ito lah. Dorce ya tongan na. Oh iya. Ito pasarani wala dilangan ni kasaranta. Ya tu doro kasa kita usara. Pincin niya. Ini pincin niya. Hindi kayo. Ano kayo po ng pinchin? Ampang niya. Ya Dorcas ampang. Susi to ya. Dorcas sampah deh, nah Dorce Rambung. Oke, tuloy kami tante. Oh, pwede. Oh, di Wampe mas yan. Oh. Nah, makan siang kayo ulit eh. Nasa matan di bang kaya alang dia.
Gigi garam pier. Iya kan itu ya. Iya dia kan. Kenapa? Saya bilang untung ini lumbungnya enggak terlalu tinggi. Kan kita ini orang Iya, tapi kan tidak, bukan. Ini orang dari apa lagi kampungnya? iya. Bukan anak kebunan tuh. Bukan. Rendang batu itu 1 meter kotor. Andin dan nama. Kenapa? Nah. Tak masih arkin namin titi. Tak apa nama amin. Maamin pada ako, maamin ko na to. Amin. Oh. Oh. Masa mo yung apa yun na hindi na pa nama amin. Oh. Malaswalo. Ah, kung kanina pa nama amin natin wasin. Kasi ano mo sa adik. Nama amin siya ako nila. Iya. Anastasia, Sriani, nenekku sayang. Oke, Vincent Jimmy. Kurang tua COVID. Oke, Pak Jimmy. TA, pagi guys. Reni, Rangga. Di mana ini di Leon? Di Leon ini guys. Oh. Bisa pakai alangan nanay sa kepala doon. Oke, Bung Aki. Kumande berkatau ya, lah kumande miki Woi, lah kumande miki guys. Oh. Apa ikan diante? Kemudian Pak Pion. Pion masih kasih paket tabi. Dem tahu. Oh. Kami tak makan lagi lunak. Oke, Sulaiman. Oke. Kumande mo tahu, kumande miki. Oh, nama apa bikin so tingin na oh. Nama minggu itu tahunya mami. Oke guys, hilo bitok. Dia berkatua. Dia berkatua. Ah, hindi. Oh iya, wah. Stay ka mura lang na. Nah, kanca ke keluarga lian manggil utok. Ano ba? Api dun. Hindi ko tayo na... Kahit tingin na ka api dun. Oh, alam biar tu stamelo dia kumande pa si binar na apa kumula. Dor, karami po kayo na pilong pa. Iya, ada kemungkinan dia. Ta kumande. Kumar. Oh, mereka nak kuatin dia londa ambil posisi yang baik kita makan. Nah, nanti berdoa dulu. Oh, berdoa dulu. Mereka dilas sudah kikio kom tu. Oke, Mpik. Oke, baik ya, mantap. Kata-kata dulu. Kata-kata dulu hari ini, Mbak. Itu saja yang di foto-foto dulu. Mbak. Ya, so, pala ito. Oh. Pasti pura pengarang ale. Marah lah dia balik. Ya, oke guys. Oh, doon mo pala. Kutsanga. Mbak ya.
Kitchen, weh. Al Kitchen. Nah, lamar rapat untuk keluar ke Al Kitchen. Bayi minta matu Al Kitchen teh mah catering. Oke, bang dingin lah. Ini ompit dada dulu, ompit dada. Dada Dada. ompit. Halo emak Halo dulu. guys. Emak, emak. Oke. Oke, Al Kitchen dah pukul terjuang ke Kodoki. Bambi minta mu ya dek. Tidak mga palit kami sule-sule Pak Mi tuloy-tuloy Iya, nah, aku pernah buka sih anak. Memang dari itu tugas kita lah. Kami namin natiro daw ng Oh. oras na tayo. Mandi patintingan, oke, mantap polo. Oke, sudah diusul ke owner. Ciao, semoga saya. Oke, mantap mengelah. Amin. Mantap mo. Barang kau ni. Iya, dari sembarang. Iya, gambar membela-bela nasa ng bahat. Di seorang pemerintahan. Jadi, sudah. Benar dia. Palangnya nota na siya. Udah ang kami ko cari kilo. Cari niyo yan paksa. Cari ya. Kiri pala kami dalam lupir ayo sa din tulak kalan naman na. Kasi Iya, mereka biar semua. Yang Nadia Makarim itu yang nanti. Oh ya, oh Nadia Makarim. Ya, nah, tidak pernah mau muklis saya itu. Iya, namanya Kali saya pagi-pagi ditanya dibilang papingan sudah lolos itu, tinggal menterinya. Ternyata enggak. Sumbungan para napuruna para nona nante tombak tadi mas segalam si tete nate kasih ambulan ta. Jadi mang kamatu pemberkatan peti lah pamunti ki patang kaleta namang kaki mak pamunti dak oto na bulu-bului tolan nalakatan lam kesarak panitia tun kesangan nah lagi pandemelo batu pembentukan panitia batu tingkir jaraka namang kato din solana ka orang tanduk tulangan di bata kemang kay panitia si Pak Kada-kada. Jadi yang ada mangka kemande panitia nolola si Pak Ulilian lagi kompong untuk panitia namang kata nambahin na Ulilian itu tengka secara umum bang madolo sebab kemana dia pada ditolak itu kasih tamuan mak pintuan namang koto na posara ipilan tanga maniba atau pilan tanga sabak jaman andako ko itu perayaan Ekaristi. Tadi lebih pasti tadi timbang bote Pak pengantar lami banasa alas sambayang lampa munti batang kaleta la si Pak Kada-kada tu panitia siada kau tote solana kau koran tilong mak bulaluk la di bata ke maka ke si Pak Kada tarapak masolan asang la take Pak pengantar domai stasiun sumpu dalam pamunti batang kaleta aku Pak pengantar ku sorong datu
Yo, tabi lako kita masalah nasang, mela kita rap apa sama tu tempo, bilang jadi ngaya tu burana pada tu napa sangka keluarga lako kita solah nasang, dole kita pasti apa batang kaleta ta melakukan ni pasak kelangan puang atau mampata duka temai mintu kegiatan lata pogo batu lata posara lante atau temo atau bang menololangan puang atau mampata ta masambayang lasang na abe na anak na pen masallo amin. Kipudi siya kipakala abi ikomi opuang tetumang pakilan kada tuan surga. Kita anda sa abi itu dia naminto memasemi siapa akaboro omi. Panganta ami lako kami minto masalah nasang losong pila kote minto to maarapo lante inanya te tu malosang bang inde kamadu senang. Mangka mukan ni mianta asola nasang lan kapasang bayangan pasake inde pati tu laki ne unan namarampa inde tomatuan ki masalah duai dinopa opuang ana mendadi kamala abiran lula ko kamu ki pomopa i masalah nasang la abi pala ko mintu tomarapu losong pi lako indo ki kaboro i masalah duai tu laki nan namarampa lante inan ba atu lante pati ate kurusumang opuang tu mintu nama maseni ya to na duka lante matang allo te manasitaru na puang la sipa kada-kada kan di masalah nasang keluarga tuma parenta tondo sia mintu ka masalah nasang tuma ada lante atu temo la sipa kada-kada inde tim kerja di nopa anna maadin di panata melo situ lalang pa pore yang mi sulang na ya tu dia na laki nai tongkon ni alole ko na inde tomotong ki ke nalandi atum na tu ki sipatu lante atau tema duka opuang kami mintu masalah nasang budate mai sarak pengkarangan kitingayo lante allo yate tontong kani malaku mati kalemi to kumula mitundi kani sola nasang dinopa apa itu kipana atalan teatro totemo maadin dadis turunan nampak perayaan mi na inde to tontong kani menombas yang pudi komi la mintu agan katuangki kurusumanga apuang dinopa ana mamasemi tontong pa mempayan lako kami mintu masola nasang temai burana padang opuang kipas sambayang kumat kamu lempas sakit dinopa aki kipas tabai batang kaleki lamen dadi kamu totorong baru lako kami solan nasang mintu tahu itu mangkong pasak ke lako kami solan nasang keluarga tontong kami pasak ke lalu mintu agan katuan ten moto teme tahu lalu kekurangan lami pasak ke duka yang pada tontong bang nomparan itu dia nama maseni yang mata itu sambayang ki sorong mati kalemi patete kampung ki poin Yesu tutu wasim apareta si sola kamu na pena masalok tatemo sa tontong sa lakona amin lasang na ambe na anak na pena masalok amin iya kurusumanga papengantar dong na istasilan tumangka mantakilan doa jaman kasih na pasake kulituang silakan Bapak Ibu menikmati jaman kasih yang disabkan pada siang hari ini. Oke, mari makan. Mari makan. Oke, opa makan opa. Hormat diberi terima kasih iya dipisahkan Oke, baik opa ya. baik ya Makin tua makin ganteng. ya Hei, no keren. Skill keren. I am old man Old man old but man not still young cute. Iya, mantap. Mamir pambatan na ya Pak Pilantar. Itu tani na. May kurang mo yun pambatan na bosku. Nah ya lakukan demikian ya. Nah spill ridol balok dulu na. Tiri keluarga laku Papua ya kumu mami balok turayan. Woi. Oke.
Nah, oke guys, lagi betul lagi kemarin